Wazalendo watukufu wa Komoro, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Singari aminio kana indensi ya hatu ungeyo wajibu wandu amanda ya sekar jabanu urjeri rongo wembavi omswiba mziro wa remaye Komori, omswiba mziro wa warire masonsi pia imahu wajibu wakatiri juzise ya ukaya ebanu akikaya Mwenyezi Mungu ngaruzisao mbavi ebanu nyima opposition wahensi ya hatu hakika Mwenyezi Mungu vanu nga mwambao wa Komori ndongo endi vanu lelo nyima opposition na mshinde mwelewe ukaya vanu kamsi wananyile ya ukaya vanu nga mwanzao mkombowe ensi hanyu shanga mjokana ensi yode hali hena nsikao irengwa haruma diktaturi irengwa haigozi shanvu ya bongar aminio ya ukana yotsi nyangu kwa nrushinda wakombowe ensi shande kandu ngwanzao mimi nga mjuzi so ya ukana ebanu hakika Mwenyezi Mungu ema opposition wanu ze faliki za hao ne ze programu za hao za wambangwa wanao na ezikao ngiyombi ebanu ukweli hakika Mwenyezi Mungu wa Komori ngarjoka ukubaluka kwele ma opposition wanu wanrukao ngwa wanao na ezimbi kaundo ilo harumansi minga muhisuka nazo ndongozo zondrabo kaya ngabo namna ikohuja wakati mwinji ya lazima opposition wanu wajuhe okwa juha sike kare ndo anzarangalie opposition unu ekaizo kweli wanu wandu wambangwa wanzoa wanena na wandu warengansi kaundo wadhulumu wale taifa ngarele wao kaya lelo inu wana wakomori wenji watolo hazini lelo inu etabu jireme mwana mkomori wananyasi wa manga waja ikaundo wakabonze wakawonesa ukana yensi ngiyo haruma hatwari abori kaufikiri ya ukana lelo opposition washindo wahunde namna ya ushinda waramene maranya watolo hazini maranya watabi hao maranya ikaundo walaula ya wahaja wahisio wambao kanga botabusha gar aminoko wenji wanutsi wandukao washemeza ukananga botabu ebonge emaskitifu madziro ngarire mawe namna yenu ya ukana ebanu ngarikonswe hali inu hatandi ebanu lelo inu yo wajibu rijuzi se ukana ebanu ukweli ngarikubalio ukana opposition wanu wandukao ngamuhozwa wane nsine mwanansi singaramba ukana tijao na mkeradhi ni opposition mla muhemu ambe ukaya mlemewa ukale leo inu kartuelewa ukaya tasi riwasuli wakati ya mashuhuli eza muhafilishani do hendaru mweze majilisi shakar tufikiri namnaje ya ushinda banu abasainu wanruwa tsanganyihe wanruwa beuhendrongo za mashuhuli wanruwa wane nema esha mshinzi wanruwa wane no wanadamu ikaundo warenga ensi hatu warendisao mateka hakalelo inungo jokahelewana mnaje wananyasi wakabonze wakaushemezo kana tambungi onziro bahinga mjuwa wa Komori ambeseva la watwadiana wahulu mababa ya magora tayo base magora ya yongo akazao wajibaze nyiso ani na mwende mwangalie utukivu wawana wa Komori wajarumwe Komori yao basi wahulu mababa ya magora tayo ngo akazoze nyiso mratsi warambu kawala walandao ngeabo yode daraja ra waswidi kwezi bo watukufu wa Komori wangenga rimparoni nyima opposition na mkeradhi badingo irilemewa dingo sirilemewa na mambo wa Komori mbako libesha mbantere baba nulelwa yenu emaskitifu madziro ikaundo ya rema mwana mkomori
lelo to maya ikaundo yakaya nikiwe mwana mkomori Harumwe Yusufu Muhammadi bwana Harumwa Metra Mahamudu ikekwa zila to mazandrabo zila to mazamafiti zatoka ujazi khalabe zikhalibu wa komori zihalibu wa dzatu wamba washemezao Harumwa mbwana hamanda yino ewangeyo ikawajibu kasimaranya wa komori rijari wa renesele danzi toramo ikaundo rilonilo la wane saukana ala kulli hali tijao ala kulli hali tijao siri sari lembelea wongee na mkerathi nyima opposition na mkerathi nyima opposition mkerathi mwambe ukana msamlemewa shangazi mrisaoni oka kweli yensinu doka mwipulilie irengwani wandu bahi ha la kuli hali tia kebonge na mkerathi wandu wa siasa baba nusimaranya siramba ngarishemezao sikartisa wananyi bondu wa siasa na mkerathi bondu wa siasa dingo rilemewa na munde na mna ya tartibu ya ushinda riwanenezi inu bainu rilemewa risikenti banu tsodo biraramba ndongo ikao kazi tsurelea mwana mkomori hasa halemewa na we mwana mkomori amlemeza ndanyi mwamba ukana nyima opposition mwana mkomori amlemeza ndanyi ma opposition wangengari mparao ni nyima opposition kana asha wakati ujana mrenzi baba unabaha inusu mwambiani abainu nyuha filiha ne majilisi ya ne majilisi ne mahombe ya maele shanyi kamfikiri ya ukana ebanu de hali nu hatandi ebanu heina mwaha wa mashuhuli watoke namna ino opposition doka wajua wende Harumwa majeleo shaka mtu fikirie namnaje ebanu ze wongesi singarambao kana sijao wonge yo wajibu wakana siwa na wakomori ritone sambabi ya masikitifu madziro kaundo ya remawe ensi hatu masikitifu madziro opposition ikaundo kaka tsushindara welewa zefikire kaundo aloni zo yawonge yo wajibu wandu amanda seka mri wonombaba no amadabanu ya ushemeza danzi ziro la utukifu la hone sokanasi wana wakomori gartabi hao yawonge ngarjona na wakati wa satena sheka wajibu ritojari shemeze zitabunziro ikando ziriremao riwoneso ma opposition kaya na wakera dhedingosi wajuhedingosi hauwarambie ukana kwa tsushundu wanembwa na inu wa bandone watsambaze opposition unu ba ngar aminuka na hama kotsi na faida aukaya endongotsi do hendar mwa majilisi na sakara lwensi hatu ngangami yao yabonge hatanda yabo zijama pia salama